Play Pibaro, Ipilang Subhai Pi, Shakijit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. Kakenhun kiseng bahalang bapher haka jilla hapo kalama Confederation of Meghalaya Social Organization kelasdang biang mentakasngi yaka Jingiakhih bandawa pentrekam yaka Bengal Eastern Frontier Regulation Act Syajar Praspa nyopulai ne ka inline permit haka jilla yaka Jingiakhih lapelong da kabayalum bat ki plakat hakeleng kijaka ke jilla kentup hanongba shelong belapelong Hamadan Malki layo ke jingkren na kinongelam kentup yo chairman ke Comso ba Robert June Kharjarin shua ya kenie kinongelam ke Comso kilai kenduru yo ulat ke jilla Usatya Pal Malik ha kaba kilaya kren ban penstet ban soino ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act Amendment 2000 khat khandai badru ya ka ILP IMC gobor haba economic bank jongiru ke Pynjur ban pass the resolution ban gabon kiseng kita kiperta ya kawai desur baradan kam ya ka ILP aku bagi paipa mengilang hande baro bagi subru ya ka cindon kam kirki no ya ka ILP baka sukar pedeng nang tiru ka subru ya ka cindon kam jo ka ILP Rangimla banyo ya KLP yang kacang pemerintah kacing bonpai kejongi dengan khatsal lek lese kan nang guna su aksikan barwan kantor kacing ma ka bakrau ka baap di pateng di barwan kejongi lese mangi lese awe sini leto le sa pateng kang kabalong si benta bagi pensawa yang rasul kejongi sa ka sarkar pateng sepe bangun jo asnya kacing dawa jompai Hoi pinontak lainut na Syajar Tuna yang pi juga di India. Dari lainut makna daya teli laihun yang badakun. Ngiyoi. Balada lainut makna kia teli. Lada pinontak lainut makna nginom nong kun suet apa namanya? Kada rendai. Nginom sekau kun suet. Lada ngiyoi doktor Kharuki, lada ngiyoi Vincent Pala dan yang kata. Keren kia site nam tang ILP ada ling aso bodong ba ngi kum ke jala ngim sko kun suet ngi sko bodong ba hoi ngi dong don kiru ya kun kiru ya le kiba keren nam tang hari bak dajak baru jom sabaro kemle sabaro kempi ka kubor ka bangi kwa kan pha kalong kene wat klet kon pi buran buram wat klet om ne e buran buram ba phimi na ka khndo jung itur sing ukyang ba upatakan sangba ka panong lai Wat kelet baka jela ka jongi kala pemiting ya kiru ya le ya kiru ya khun piru mata lara phia khun nam ta hari baka jap do jongi nasu bodong ba kumba ni kenau ya kiru ya le mensua ni kenau ya kiru ya le mata lara kiyen ban pen edau ban pen kiru ya hari baka jap do khun ka kabasa ni kren baka jinga le nang le sakhmat nginang ya khun nginang ya le Hot diskusi kemudian balik saya hari ini kesini nginumpat latan baju penpenai Jingiakhih bahaya acing sya keladan kam ke Jingiakhih bakam hai susu rele no jidon bakram ni hak hiban yantak ni hak hi banyo buram namar balai ngim kwa bakani ko wei kathma kana kathma covid ru kaman tungku ya hari bakaja bulu juni nak kalian jo kon hon jo Comso ikwa bangkan na kabasay bangyay kumlay ya baro kitu kisipay ya kun covid nadu ki doktor ki nurse ki nomnya ambulan na ki won juru patway ki asa baro ni ay kumlay hingla day sipay jom ka jak mru go jungi ha ka ni katma ni buram ya pi ni ay kumlay ki baro Nginom le kano kau pensusi kau penduk di kerman jadi nama hiru pidai kisipai kidong yakun nam takari bak kajak dulu kajongi. Retang kali kau ay kubang awam madu wasdang bak ayel piru kali kamiak kamim kamlong yang iban song keliti. Nata kadau nakaliam juga kenuhun hakani katayo hi kepaduan min saya song biang
Dakawai ka jingalang, bahkan dengan jingalang ru, nyilati kena bangin rai yang yaki program yaki. Lomba lakhre parari, lomba lakhre, nyidang don hamalan khma, kathma kanang jur, nyidong kenrandin. Kajak ru gajongi, kadang kami kiru ene, yaki ru yakun. Kilong pa, kilong kami, ikerpat api makin duai dalam gajongi. Ikerpat ekistat kijahat ka macam perlu. Ai mesem ai pun lang namta jongi menit bangi yakun namta KLP. Ni kentu, ye kemane, ni kentu ye KLP ke mesti baro, wakilong ya teli namta do KLP. Kum kadak haswa bagan puai ya kejingkran ke jonga. Kum kadak bagi ai mesem ye KLP. Kum kadak ai mesem ye KLP berbuat ai KLP siro. Ini ye lang baro. Ngat orang kama trudali orang pi for ILP. So apa begini lagi kum kadang begini iPod yang kita beli jongi, kita DC jongi, begini lek benda kun namta dari bat aja perlu jongi. Minum kamu ai mesti lagi. Ini kita ngajak perlu repai. Kebakat sau khasanlak tang kasih. Kena magaro dan poi lai polak duna. Dengan kun kumno kan dengan sarkar India. Don tang lai MP Naki siajar duna KMP borok kawai dari India. Kiong Shosho, kasokar salah, kadai lupa kasokar salah. Kebelah handicap lupa kebahapan surah abun, nak kasih saya kasih nadali. Hatau kira abun le, kintiban ILP. Tang kawai ngasukwa benong. Bamanga bagakan hut ke jonga, ni kiru yakun. Ai bong rai hijau nengiran. Kebetulan kan, empat sekejap kerja nyotret hibra kawai kalau menga kakun hun Comso kejap kerja nyotret Jingiakhih urai ni bentuk ni pendek yang ada kerja macam ni. Udah barisa udah kamudi upendrai yang kejap kerja macam ni. Suara penginrung hari India kejap kerja macam ni. Kalau ni buat hak skor paling maki bandrai kalau jongi Pynjur Pynjur LP kejak ru jongi kan excited kan ya pun nginting balik ke Comso penting yang kita kejing khawbor jom kita LP tadi tangkawai ke sekolah benong baru nak kejak ru dan ringkat bagi yono nginting ledak kejap berdua, kekesan ILP, niti kena begini ILP. Ledak gini mentau Islam, lasam Islam gini ledak gini lasam Islam gini pun. Ledak mana kamera perlu ILP, ukun cuma udah pun punya ILP, yang kecema macam. Kata ni, kejinya pun kemudian. Gini yang pun, hot kisah nak bagi kenduk ibu orang, riu basnak yang kasur. Kajongi kumba kapau mata misutunat ya kemere misutunat ya baro ki beliau kabaro ki parti ki balapas ya KLP bantanya kaum pengen ini nalu pasang nakhlem jong Comso ni ong lada pile ka pamahagim ju haram ya khule yaki apa kile ka pamahaba ni sun pramongi ya habanai khule ya habanai hok banai khule ya haban bidauti ya habanai hok haban bidauti. Lepas makna kita om, baka jingiat lenti, kejongi, kalawat nak kena nak assembly ngilajok nak makna nak assembly, dah hapan lagi yang hadali, benda kun benda kesak dan tajongi. Ikram mong MA Konglam, Menteri Lembah M, tangapok ajalah hapan kalion, hapan kerenan yang kesul kejongi hadali ro. Nak kenal nak kalian kejongi ilah keren nak kapor boyak kali ke isu MP subhana yele politik subhana yakop bomano pade subhana om auto sudah utau le amta auto sudah mole amta kubong kuai urusna urus itu kena bagi kuai pile mensua yela dium le mentang sekian atau jika kawan tri ule ayu mensua auto ule ayu samta kelaya railan yang harus solusi untuk KLP lek lang sadali mentaru penyo KLP yang kami pakajak
Kan cinta lah singau sarong bagi dioi babarok. Kemene jom ni kin poi dali, adon poi barok lani, desina barok. Kipon kal parti kin poi dali. Kan cinta singau sarong bagi dioi, penpau sa kadali barak kau. Lada pilek dali, min ai kikbok kikriang ya pi, lada pilek banyak sait yang ta jom ni.